jeste! Igramo onakvog organizovanog lopova. Ja sam više ono da ste... Ne znam ni šta je, ne znam da li horor igrici ili nije, nego ovaj majmo noći skinuo pa da skinuo. Nije horor. Pljačkamo kuću. Tiše. Eko brate, moraš se pljačka kuća. Ali polako. Pokupi se. Fuck! Šta ti? Da li još sam to licu će mi čuju? Ko će ti čuje? Pa vi što žive u kući, da li si lud, brate? Kako smo organizovani. Kao da moj. Nemoj svijetlo uključiti. It's dark, man, I'm afraid! Basimo! Idemo kući! Frižider, čekaj, frižider, baci to! Frižider, ajde! Nema ovo. Bre. Šta je to? Čekaj da tam hasamo malo. Eto vi bolesni, više ne Znaš, znam. čuje brate ovo što živi u kući. Ko živi? Ajde da nađemo to što živi, baci to go, ajde da nađemo. Možeš se pustiti tebe. Pick up key, bre! Tablet. Beži, čekaj, nemoj pick up, ja ću držim. Razbi ga televizor. Idi gore. To, ajde. Na space uzima, nemoj ti da klikćeš ovo, ja ću da klikćem na space uzima. Idemo gore, na sprat, da vidimo gdje su ovi ljudi. Ajde. Uzmi. A nemoj ti da klikćeš, čekaj. A, dobro. A ne, to se ne uzima. Ono što piše take, to može da uzme. Otvori vrat. Ne, ovo otvori. Pick up. Nešto. 4955. 4955, okej. Zatvori, ajde, ti radiš šta, brate? Da nije ovo horor igrica malo. Pustite nas na miru. We got teddy bear, nigga! Ja tebe, motherfucker. Idemo bad... Aj, upadi tamo. Ajde, izađi mi se na kuće, ja znam. A mislim smo uzeli sve što nam treba, a? Ja bih rekao. Ovaj Ne znaš šta se dešava, ne znam ko nas napada, brate. Da nas napada neka... Pa piše da nas napada, brate, samo ne znam ko. Ko nas napada, bre? Ne znam, kaže da ima nekog u kući, to je pisalo ovdje. Gde? Nisam pročitao koga, brate. Sad mi još gore, sad ne znam da li smijemo da izađemo, ne znam ko je. Najgore kad... Ajde, uđi pa idemo, ajde. Kad ne znaš da li je horor igrica ili nije. Ne bi tu duče. Dobro, da ja se. Ajde, izađi staklenica, ajde. Nije horor, uzmi stolicu. Imaš stolicu, brate, može gađamo stolicom, ajde. Ja sam napomerilo tamo. Hodi, ajde. Ajde, bre, dole. Pa ajde ti, brate, gledaj kad dole. Gledaj, kako dole, ajde. Nosi kuću, bre! Only is outside. Only is... I don't give a fuck if he's outside, man. Ne, što oni kažu. Ajde tamo. A ne, oni nisu u kući, bre. Mi smo došli kao što došli dok oni nisu tu. Lavi. Mislim da je on upravo ušao u kuću. A! Ko je? On je bimba! Šta pa to ono? Uproši mene, brate. Kad sam ga vidio prvi put. Ali brate što bije? Aha. Mislim, brate da kao ovo štiljaga. Brate, ovo igrica nije horor, ajde, ovo je zabanci igrica, ajde. Šta je? Ajde, treba da uzimamo, znači samo onaj Candyzon treba da uzimamo. Čekaj, a gdje ti piše treba da uzimamo? Čekaj. Q. Checklist. Evo. Christmas tree,
Jewelry box, gitar, digital camera, blender, rare mine statue, toolbar, ajde. Christmas tree. Nazad, ovamo. Do jaja svaka čast, dobro. Uzeli smo. Ajde, Evo Q, je ajde. gitara. Ovdje. Ajde, Q. Ajde, klikni Q da vidimo šta ima. Jewelry box, digital camera, rare mine, gold, dobro. Imamo. Nije to ništa. Digitalna kamera. Rare wine, da vidimo, pogledaj ovdje su vina. Evo, Dobro. svaka čast. Idemo dalje. Uzmi, to sve. Gdje treba da idemo? Recimo, ne tu, nazad. Ne, ono. Recite. To, tek se. Q da imamo šta još treba. Digitalna kamera, jewelry box. Ajmo gore. Blender, to mora da je u kuhinji negdje. Blender, čekaj. Blender. Ušu kuću. Ma gdje ušao? Čekaj, okreni se. Čuo sam kako neko otvara vrata zbog toga. Ajde, dobro, nema se. Ne, ovdje u kuhinji, pogledaj samo, okreni se da vidim da li ima. Evo, vidim što je ovo, to je, ne, eto ga blender. Svaka čast, ajmo gore. Ključ nisam uzeo da ključimo ovdje. Money. Čekaj. Bebe. Zatvori vrata. Šta je drugo? Čekaj, stani. Kako biš ide šifra? 4950. Press O. Ne, tu klikćeš na biće, ideš 4. Space. Brzo space. Alarm! Sad čekaj da dođi. Svi nas ubije sve jedno, šta? Ajde se iskući da budemo malo brže, da znamo da se sve stoji. Ovdje uzme onaj ključ ti je bio dole. Tu ti piše, šta ti, ajde, pa kamera, pošto si slikao u WC-u, znači kamera u WC-u, ajde brzo, nije WC, ajde. Kamera, digitalna kamera, evo je. Ključ je dole. Ne mogu da se setim onog broja, to je problem. Ajde, ušao ključ. Gdje je beše ključ? Tamo je! Na kauču bio. A, promeni se mesta. Sad ćeš da su rekli da svaki put... Oh! Whoa! Get the hell out of the house, man. You escape. We escape, nigga! Pobegli smo iz kuće. Da, sa $1359. Iz kućice, izašao Making you a organized thief. Ajde sad neko drugo kuće. Čekaj da... Ajde imamo. Pocket watch, statue, okej. Čekaj. Ćemo još ovo pa da prekinemo, ćemo i ovo da prekinemo. Ajde još ovo. Ovo je i gotovo, ajde. Znači, što nam treba? Evo. Gdje samo. Evo je statua. Čekaj. Statua. Možda nađemo ključ prvo, bare. Evo je ključ. Evo ključ. Painting. Painting. Evo je slika neka. Čekaj mi gledati to. Svaka čast. Šta još treba? Headphones. Nije tu. Kliknimo što još treba, ne? Da pustimo sve. DVD player ovdje, evo ga. Digital kamera je gore, TV, evo ga. Digitalna kamera... Baš pospila gore, sad ćemo da je sve. Ajmo gore. Vamo. Idemo Tu gore. sad u stepenici.
Gold bar znamo gdje je, znači otključamo prvo ova vrata usana. Ajde, gdje je onaj prič? Čekaj, Evo sad, su evo headphones. headphones. Dole. 8-2, 8-0, ajde. 8-2, 8-0. 8-2, 8-0. Dobro, rezabilno smo. Čekaj, 8, 2, 8, 2. Uuuu! Dobro, što još treba? Opa. Dođemo, ovo. Digital camera i pocket watch. Pocket watch. Ovdje. Iskoči, tamo je možda nešto. Ne može se skače, samo da znaš. Jewelry box. A nam treba to? Ma ne treba, hoće da uzmem Dobro, nešto ajde. više para. Ajde. Dobro, ajde. Možda da imam više para, znaš. Ovdje. Na ulici. Ne, ovdje se, si sigurno pa da promo. Bio prošli put, evo digitalna kamera. Dobro, što još ima? Pick up, klik pick up. Ne možeš pick up, nećemo. Bio je sat, ručni sat, da vidim da li ima vam na stolu. Nije, ajde vam bude. Ulazi u kuću. Ovo što imamo lampu, ne vidimo. A šta ko skrene ovdje, a? Gdje će bežimo? Gdje će bežimo? Znam, tamo. Tamo će bežim u kuću. A neće doći ovdje. Nema, neće. Beži! Tamo, beži! Idemo sad, oko stola, batice, stara fora, oko stola, idemo! 36.000 dolara, brate. Brate, ovo treba da radimo kao basu, brate, uzmeš 36.000 dolara, Tu je, brate. benti. A čekaj, samo to može, to je to. Ništa ljudi, to je to, dragi moji gledatelji. To je to. Vidimo se sljedeći put, sprdne.